Jumlah guest pada mati lagi pernah pensi kecil dia nak cakap anak tiang pada di dalam banding Jayapur di lapor edet posi kecil di lah asal World Environment Day amen pen peni ritom ta isi awareness ta son lo la puson na por go dilitom pacheton don si peni da stami hidipi ke se branch alang li bangga itu tinggal tu kita tu news lo betul lo senang kaki KSA Kadu Kabituana Phan, Lapen ke Pini Lada, KSA, both Lamding Road and Inglong Fo, and Borjan Digital News Forum, Long Live, Puensi, Nilam Teng Tongkol, Kardom. itu macam biasa pulang itu macam Harum. Lagi reng-reng lu baik. reng Dan cunik kita. ne la ite long e po ni Good morning to you all. Truly honored and privileged to attend as a chief guest on the auspicious occasions of World Environment Day 2026. In our midst here, my colleagues in Karbinglong Autonomous Council Development Board, Mr. Khorsing Timu, Chairman of Safe free, safe art. Safe free, safe art. Safe free, safe art.